Sak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kadingag pabagyon ton bigat, Tasya, bakit? Wan lakay. Kasapulan ata na ibusan ti ingredients ti halo-halo alakok. Agraman street foods. Apaya na sa ludsud mo. Ada ka di pagatang mo lakay. Agpagatang ako may ti abono. Anya pay. Abono, kan bagas laang. O sige. Ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamot siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Ada, bakit? Mabalin mo ti makisarita kadagit aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabanog amang bagkat. Sino aya takachat-chat mo, susi anak kao? Madlaw masuron ka launay. Tinagorder kiti sapatos nanang. Ay nawaw, apay ka naw? Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaan ti order ko. Tana i-drop na kano ije bagyo. Apay nga binanagorder ka. Kat awan ka mo iti bagyaw. In pagakmat kin kwa na nga alaag to iti dropping area nang ibatyan na. No mapanak to ije bagyo ang sanmot nga ro na makauawat ti loko nanang. Makisarita ka lat ako mananasaya at barang maawatan na ka. Mangan ko na no adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimabas itay agsapa. Ala, agyaman na kasi nung batang tiawag ko, Marita siya. Anya ti masapol mo, mare? Mare, ayan mo ka dita. Adak dito'y bagyo, mare. Apay ka di? Ala, da ko mati favor ko, Mare. Anya day ta, mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pailaang ti order ko, Mare. Order mo? Wan, Mare. Ada nga min ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko, Mamare, kasi kapay laang ati mapan mangala. Adan samot mabayadan, mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang mo't, Mare. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan, Mare. Urayam, ta isend ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan, Mare. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya na ito, aya? Rubber shoes lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta. Diyak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka, bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, adda pa'y gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. I-text ko inton madamdama ta umay na alaan dito'y balay. Adda akong bakit? Pasensya kan, narabya na ka nagawin. Nagsarita kami pa ngamin ka ni Uncle Pidol. Okay lang lakay. Ni, apaya kas tatilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasangumat nga min lakay. Di mat ag-reply ni Mari Susi. Ay nawaw, no kasta, di na pa inala ti order na. Saan pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Jack up mo. No talaga adi na nakita ti chat ko. Uno di na lang kaya ti ag-reply. Naka-online mo. No saan nga reply? Itulod mo ti order na ijibalay na. Tapno saan na makapagrason. Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Naimpaglaangan ta nakita ka. Saanan ang masapol ang mapanak ijabalayyo. Ay, nawaw. Nakita nakpailaang mo. Dumagas ka pa'y atag kapita pa'y, Mare. Pagsaritaan tamatlaang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ay, ko, Mare. Tingunam kanyak at alaang matlaang nga dagos, Mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan, Mare. Di ako nalaan day tang order ko. Ay nawaw,
Order mo day tamare. Iti anya makagapwa di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin kamare. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaang. Ta, i-cancel ko day tang order ko, mare. Ay, di ka agar aramid, mare. Ijay bagyo pa, iti nangalak, iti dayta. Malala, panawan kan, mare, wine. Agdardarasak namin. Si kamot tun ati makaamo, mang subli dita. Ay, nawaw. Agsubli ka dito'y, mare. Alaam ti order mo. Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya susi. Anya timbaga na ya. Di na pa imatin na ti order nangin pa-pick up nakin ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak. Tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nabaw. Agplay ti kakit din na mapanbang isubli iji bagyaw. Ay, day tangarod lakay. Ini kanakit di ti pagparikotak. No amok lang nga kasta ti aramidan na. Diyak kumain ala day tanga order. Sapay dakkel ti saka ni Marisusi. Wen nga rod, ananwag nga day ta sapatos. Saan mat mabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na paniti balay da. Kasanuno talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, sika ba gayam kag tuk-tuk-tuk ta siya? Iniyat ko ti order ni Mari Susi, auntie. Ay, awan ni Susi dito'y balay. Ada na padan na. Da kayo ti kayat ko makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo, kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko pa ikit din, auntie. Diyak ngamin mausar dahi to'y sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, tay tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya makagapawa di na nalaan. Ay, muto yan. Tasyak pala ang timang bayad. Nakababain kan ka. Agyaman na klaunay, auntie. Ay, awan anyaman na. At sumrag ka pa'y taala ang tibayad ti order ni Susay. Anya dayta, meron na bakit? Order ni Susay. Makapasurun mo ti aramidan da dya tao. Order na order. Intong kwan di nalaan. Siyak man timang bayad. Ay nawaw. Apay nga minabinayadam. Ay, kakapilitan ata nakababain mat ka ni Tasha lakay. Ni Tasha piman tinangala ija bagyaw. Binakapan na pay. Pinik up na pa'y gayang piman ni Jibagyaw. Ay, day tanga road lakay. Ikan na iti parikot ti tao anang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam nga minatap no saan nga gruam. Wan lakay. Kasta ti arabida. Kumusta ngay bakit? Anya timbaga dante? Binayadan ni Auntie Merna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na asyan kanya. O di mayatan. Awanan ti parikot mo. Awanan lakay. Intun sumaruno. Nadamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alanan. Awan wayak kunamlatan kan kwa na. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Di naklangarodan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay bakit? Bakit nga mangnamnama pa lang ka iti dadakkel na? No saanak ngagbidot. Order naman ang ti binayadan ni Auntie Mirna di napal na lawas. Nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim Tasha ti order mo. Ha? Ay dawaw, di ka managindidiyam mo dita. Dahil ta order mo ngayon pa-pick up mo iti kumarim. Apay na inalayo pa lang, nanang. Apay kumasaan kat order mo mapiman dahi ta. Tiimbagak ka ni Maritasya, isubli na dayta. Tasaan ko nga rudin nga alaan. Di ka managar-aramid. Ada 550 abayadam kanyak. Nanang mo't, siniron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo maday ta. Sana mabalin na siyak akadayaw ti magbaybayad ka nagiti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni nanang, tatang.
Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam dita. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order ko. Ay nawaw. Talaga asingiron na Nakabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni nanang mo iti vitamins wenno gatas na. Ibayad na kiday ni ti order mo. Kasla sandak mo't nga anak iti kasjay nga aramidon da. Sana kasta? Di kaya't milang ka nanang mo kat agbalin ka responsible. Laglagi pa. 30 amon. Saan ka nga ubing abasit? Hey, agpada kayo ka ni nanang. No kasta ti kapanunutam. Awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay ka ni nanang mo. Apay akas ta ti panangisem mo kanyak, Tasha. Apay, dakas ka di ti umisem ken kamare. Naragsak kan iti naramid mo. Awan ti amok abasol ko ken kamare. Amom ka di, asika ti makagapong. No apay ang nakaungot ni nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin ken kamare nga isublim day jay nga order no sa dino man tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iji balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo. Ay na mare, no ammom ti agorder, ammom kumamat ti agbayad. Di ka ngamin agin u-order dita no awan matnam na maang nga ibayad mo. Saan mat na namalmal basta issue yung kan susi? Bakit? Saan mat ngamin nga agtal na? Siyak paikit din ti pabasulan na. Ay nawaw. Anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inungtan ni nanang na. Anya? Pati dahi tabanag, ipabasol na ka. Katuan. Inuubing mat ti kasta akapanunutan dahi a tao. Anya ti ibaga Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay. Anya man lang ti kalukwan nga inaramin dahi a Susi. Di naman sardengan ni bakit kaw. Ima iji balay di na minsan. Kat napan na inapan ni bakit kaw. Anya. Dahi tatipod no, Uncle. Isu lang arudan ti tinulungan ni bakit ko. Isu pa'y ti kas jati ugal niyan na. Mala, di ka madanakan rikaw. Kasaritak tumanan ni Susay. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na di Susay. Gapulang iti dahi ta sa pataws. Susay, sardi nga mo ti kumarem. Sana na kami kananang mo ti ibabain mo. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan ka na kayo tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Di nagpatulong ka kanita siya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong na ken ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika tinangirugi iti isyaw anak kao. Agkid daw kakit da iti pamakawan iti kumarem. Tapno andaman mo tal na iti biyag tayaw. Ka edi pa'y mo iti natal na tibiyag tayo, tatang. Uwain, sika lang ti mangirugi iti apa. Sika ti mangar aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ti kumarem. Laglagi pa, nga hindi sika ti agkasapulan kat sinadaan at timulong kan ka. Wunan, basol ko. Agin o-order kan tumat nga main. Marita siya. Sorry. Oh, italaang anang nagkukan ka dayta. Siyak tinagkamali, Mare. Sapay la kumata, mapakawan na. Napakawan kan mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di na apapaan, pangaasim laeng. Uy, Mare, promise. Saan ko nagulwon ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaen day ti agundaway, Mare. Tapno agyaman iti tulong mo ide. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no na iposak mo ito iti Facebook, bogus buyer.
Kasta kumaakanayon, mare, tapno maliklikan ti apa. Ay, wow! No tinulungan da ka, apresyarem ti tulong da. Laglagi pam asaan nga amin kat siradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mangta drayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nagadutin pa-deliver mo abagas kan groceries, Erika bakit? An-anom na kita? Di mo pakibibiyangan dagita si ka Joel. Ne, di mo ibaga nga patakder ka man iti sari-sari store mo. Ay nawaw, saan awan ti plano kung agpatakdar iti sari-sari store. Anya nga rod nga eh. Para iti sumaro no a vlog ko dagita. Anya? Mangtudak iti tulong kadag iti marigrigat dito'y lugar tayo. Isumaman ti vlog ko, isungamin ti uso itaket. I-video mo amang tun kay titulong, kasta ka day. Uwan lakay. Ay nawaw, mabalin mo't at tumulong ka nga ora-awan kamera. Di na ka di pakibiyangan. Di mo ka di pakibiyangan ti diskartik mat. Ay nawaw ka. Anya ti may mo ibaga, Mare Erika. Adalaan kayat ko asaludsudan ken ka, mare. Anya na ita, Mare. Saludsudat no itisigod ka di akalapaw ni Tata Wilson ti ayan na ita. Wan. Oh, apay ni uncle ko, Mare. At dabastit atulong nga itad ko kenkwana. Tulong. Wan, bagas ken bastit a groceries, mare. Ay, nawaw! Agyaman ako unay, Mare. Ay na, agyaman ak tanalagip mo ni uncle ko. Talaga nga sinsado ka ita, Mare. Awan anyaman na, mare. Inayon ko nga rudan tinagan na itilistahan ko, Ang mga no at dapay amom ang mabalin na matulungan, mare. Ni Nana Elisa ngay. Ay, wan. At dapay gayam ni Nana Elisa. Iti ayanda nga ro ti sumaruno a papanak, mare. Agamanak mare. Anya ti may imbaga ni Erika, anak ko. Sinaludsod na laang no itisigot akalapaw ni Uncle Wilson ti pagnanaudan na ita, nanang. Ay nawaw, apay ka no ni Uncle mo a Wilson. Ikan na ka no ititulong, nanang. Da, itaban pa'y. Amumat, content creator day ta kalugaran tayo, nanang. Dakil siguro ati sweldo na. So, mangtid mo tin ititulong ita. Isa bagay. Adumo piman ang ti followers na. Win nanang, naimbaglaangan tanalagip na ni Uncle. Isupay mo't dati maawat ni Uncle abagas. Agrobata kon bakit? Dumagas ka kadi iti ayanda Freda, lakay. Boy, happen ni Freda. Ibagam tuman nga umay dito'y balay. Tarugyan mi ti agiwaras iti bagas ken groceries. Ibagam akas sa pulak manan ti tulong na. Ikak tumat lang iti gungguna na numalpas ti aramidan me. Wala, ano sana busy. Ipuspon na pailaang ti aramidan na kuma. Saan amadanagan tapag dubliag ti tangdan na ita. Apay kami na di mo inchat ang sapsapa bakit? Inchat ko ngam di na pay mat nabasa. Ibagam tun ken kwa na. Ibagam nga umay adagos tagur uraya. Naimbagnal daw mo, Tata Wilson. Kastamad ka na kayaw. Ano ti gagarayaw, Erika? Imay kami, taadabastit abagas ken groceries nga itad mi kada kayo, Tata. Ay nawaw,
agyaman ak unay at nalagip nak. Ibidyo mi tata. O, sige. Umisem kayo tata. Ay, anya pa ti maramay. Awatan niyo laang titulong nga itad mi tata. Kan agyaman kayo. Ay, takadilaan. Uwan tata, nalakalaang. Agpwisto kayo nga rudan, tarugyan tayo. Kumusta ti panagiwaras yung titulong ka iti kalugaran tayo? Nasaya at matlakay. Nawarasan amin ang nailista. Naibidyo matlaang. I-post mo manan iti Facebook mo. Uwan tapno masubot ko matigastos ko. Anya? Ay nawaw, praktikal laang datao lakay. Dakkel matipuunan nga inruar ko para itida ito'y ablag ko lakay. Saan mat amabalin nga wan kag subli kanyak Di pa'y kat malugi akno bilang laang. No kasta, nang tad kay titulong tapno pagkwartaam nagiti mamirmiraot a kalugaran tayo. Ita panawan, masapol nga agbalin tayo praktikal lakay. Peke ti panang tulong mo kadagiti kalugaran tayo no kasta ti kapanunuta. Kaya't mula nga pagkwartaan nagiti mamirmiraot a kalugaran tayo. Iso akong ditulong kakanumas. Wen takastay na kunaklakay. Adamat puunan nga inruar ko. Di ka makaawat mat. No awanan ti bagam, di nakdisturbon. Tapno ma-edit ko adagos ti video nga i-post ko itarabi Kumusta kayon? Dayan kaanakan. Ay, nawaw! Da kayo gayom dayta, Uncle Wilson. Nakaumay kayo man. Adda ka day ni Nanang Mau? Ay, adati na panan na, Uncle. Ano sam nga urayan na? Sigurado, paawid din day jay. Ay, gayam. Nakitak ti video nga in-post ni Mari Erica, Uncle. 5 kilos abagas gayam, tinawat yo. Huwain kaanakan. 5 kilo abagas, dilata, noodles, gatas. Oh, ay kapagyamanan lata, dati inted na kada kayo, rekas kasano, Uncle. Huwain isupay mo na dyan manayunan. Pudno lang unay, Uncle. Narigat yagsapol iti kwarta ita panawen. Nang runa pa iti kasta nga idadyo. Ay, way. No, da kami anataengan. Talaga nga awan ti mayat amang tangdan kada kami. Ta nakapsot kami ngagtrabaho. Pudno lang unay, Uncle. Ay, ninanang ti sumungad, Uncle. Urayan yun ditoy. Tada kayo mutin ti makaamong agsarita. Ay, si kaamagayam ti lumabas, Erika. Ay, dumagas ka pa'y, tagkapi ka. Agkapi ka, kunak, no, saan ka nga agdardaras, Ay, pasensya kayon. Ngam adda na patag-alakad ko itaante. Ay, kasta ka day. Intun maminsan tungaruden, Ay, gayam. Nabuyak ti vlog mau, nga inpus mau. Kagyaman ak unay ititulong nga intud mo iti kabsat ko, Ay, awan anyaman nanti. Pagayatak ti tumulong kadag iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinaimbag mo kada kami akailiyam. Di kay madanagan nana. No adda pa'y sumaro no ablag ko, da kayon tumatik ka. Ay, imsanin. Umanayin tinaitulong mo iti kabsat may. Ala, agpatuloy ak nga rudan nana. Alawain, tapno di ka mataktak. Agan-anad ka iti papanamuain. Ay nawaw, apay nga yakastoy. Diyan niya bakit? Kitaam atin, post ko ablag ko lakay. Ti video mo't day tayo dinagiwaras kay titulong dito lugar tayo. Mingmingam nga min anasaya at lakay. 3 million views. Ay nawaw, congratulations, bakit? Adumot nga rin tinagbuya ano kasta? Ngam kitaam numano ti income ko. Jakmat kabisado na kita. Ayan ti income mo dita. $5.04 lakay. Day talang kit day, kat million views matan ti video. Pagyamanam kit di tauray basit kat adda. Ngam saan mat nga rod nga umanay day ta. 1% lang iti gastos ko day ta. Anya? Nababalaunay ta $5. Dakkel ti puunak iti daytoy ablag ko, plus tangdan pa iti videographer, kan bayad ti oras ko ang nag-edit.
Iso asaan ka mabindisyonan takas tamad gayam ti kapanunutam. Makapasara talaga. Naimbag kumamot no nagsubli ti puunak. Saan mo't nga rod? Talaga alugi no kastoy laang. Anya jay nadamag ka, maipapan ka ni Erika. Dayan anak ka. Nalugi ka no nanang. Ay nawaw, kasanong ay analugay. Nabasak ti post na iti Facebook, kat nalugi ka no tinaudi a vlog na. Ta $5 laeng ti bayad ti 3 million views a video na. Kat takal ka no tinagastos na kadagi ti groceries, kun bagas nga inwarwaras na. Nadan, kita man ti post na anak ko. Ngawanan nanang, in-delete na. Ta inbas damot piman iti comment section. Ado ti nag-comment, pagkukwartaan na kano, dagiti pada tayo marigrigat. Dakas ti intensyon mo, kun kuna dagiti followers na nanang. Paingamin ba'y nag-post pa'y lang iti kasjay iti Facebook. Day tangarod ti kamali na nanang. San mo't kit di adakas no kayat na ti agsweldo iti dakkel iti Facebook. Saan ko man nag-post iti kasjay nanang? Ay, piman may. Apay adi ka mangan. Anyat orasan bakit? Saan ka mabisin? Ay nawaw, kat no itay agsapa pa'y adi ka nang nangan. Di nakman pakibibiyahan si ka, Joel. No apay nga nagpost ka pa'y lang iti kasjay. Lugi ak lang arudan, kastapay lang matibagbagam. Panunutem kuma nga uray lugi ka. At least, adamat na tulungam akalugaran tayo. Anya ngay man ti sukat ti banlog ko. No tumulong ka si pupuso. Di mo naman nga da kasukat ti itulong mo iti pada matao. Iso siguro, $5 lang ti bayad ti video. Tadakas mo't nga min ti intensyon mo. Kaya't mula nga pagkwartaan ti pada matao. Anya ti gagaram dayan. Ay, umay kalaang mo't kumustaan, Mare. Ay nawang, saan ko kasapulan dayta? Ala, si kakit di mo't, Mare. Amok anya ti pagdaldala nam ita. Di ka matanagan? Ta sa anak nga imay tapno katawaan ka? Agin ka mat dita. Ay, saan, Mare? Nadalos ti konsensya. Agistorya ka lata, ta dumngagak, Mare. Diyak mo na niya ti aramidik, Mare. Nagsi-unfollow nagiti followers ko iti Facebook, Mare. Di bali lata ka, Mare. Masukatan to lata ka di. Ngam sayang dayjay, Mare. Mare, nadismaya lang ti daduma iti kasjay nga in-post mo. Iso nga, in-unfollow da ka. Mabalin pa'y mo't, Mare. Mabalin pa'y abumawi ka. Imposible mapasamak dayta, Mare. Awan ti imposible, Mare. Adalata mo tinabati a followers mo. Naksayan laeng Mare. Angam, awan ti pagdanagam. Ta sigurado manayunan tumanen. Entun sumaruno, liklikam ti mangi-post iti kasjay. Tapno saan panunuton dagiti followers mo, adakas ti intensyon mo. Nanganan ni Mari Erika, Manong Joel. Agyaman ak uray ken ka, Mare. Agyaman ak temay ka. Uray kas kasano kat napalagaan mo tirik na ni bagat ka. Ay nawaw, awan anyaman na Manong. Gayem ko ti asawam, isungay mayak. Naimbaglangan, tad nagayam akaskan ka. Si kakit dimot Manong, bulaan nakmanen. Pudno ti ibagbagak, saan ka bulbulaan? Alawanan Manong. Sige, hagpakadak mo tun Ta sigurado, or-orayan nakmot ni nanang ijay balay. O sige, agan-anad ka, Mare, ha? Kat agyaman ak manan iti oras mo. Kumusta nga iti kumare, anak kao? Ada ijay balay da nanang. Madlaw anay stress. Ay, si mait. Kamali nga min ti inaramid na nanang. Nag-post pa'y laang mo't ngamin iti kasjay. Sa mukidig analadaw ti amin anak ko. Mabalin pa'y mo abumaway. Kastamot laang ti inbagakin ko ana itay nanang.
Bareng ano malawlawagan ti panunot na. Sigurado na stress dayjay. Ta nalugi kat nga rod. Inbash pa'y dagiti followers na iti Facebook. Naksayan pa iti followers na. Ay ka bareng no makarecover manen ti kumarem. Tauray no kas jay ka silata jay tao. Anya ti kunam bakat? Husto tinaybagan ni Mari dayan kanyak lakay. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat maasawan? Ituloy ko man ang tiag vlog lakay. Mayatan tirik nam. Uwan lakay. Uray naksayan ti followers ko. Uray nalugi ak. Maanusan, tanagkamali ak ngamin ngagpaiso. Nagipusak ngamin iti negatibo. Nupay kasta tinapasamak. Ituloy ko lat ti tumulong. Ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapno saan amadismaya dagiti followers ko. Tapno di da ibaga adakas ti intensyon ko. Kan peke ti panagtulong ko. Kasta ati mayat a mindset, bakit? Inton sumarono, tumulong ka si pupuso, tapno dakkel man wano bas iti ibayad ni Facebook iti videos mo. At least, naragsak ka. Kaamom nakatulong ka. Husto ka lakay. Nalagan itirik na no tumulong ka iti padam a tao. Asaan ka amang namnama iti anyaman akasuka. Ay, nawaw! Di mo namnamaan nga ada kasuka ti tulong nga impaay mo. Tapno awan to ti pagsakitan tinakam mo. Nalaglag ang tirik na no titulong kat naggapo iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan anak kaong. Ay nawaw, awan matibasol yung kanyak na na Estela. Ay, siyak nga rudan ti mabain kan ka. Kasanumang gamin, nagtangkan ti ulo ni tatambi daol. Isupay kit din ti mangisungsong kanila kay mau itibisyaw. Awan ti basol yun, nana. Di kay madanagan, tasaan kaya kagura. Ay, uray anya akin na istrikto pa'y ti aramideg kan ni tatam. Hawan, talagaan natangkan ti ulo day jay alakay. Tijak pa'y kayat, ikalintagan na ti dakes nga aramid da. Amangan kanuno mga bakda iti milyones. Tada kanu nga rod premyaw kadagijay nga arak no matsyambaan da. Kastamat lang ti kuna nila kay kunana. Isu nga agul-uli magkaklangan no kasta nga agawid anabartag. Urayan da siguro nga dariknaan da sa dagnakam. Itaman pa bakit? Tiyan yamanan. Itaman pa di ka nagungay. Ay nawaw, uray ungtan ka, awan tumatlat mapasamak. Nangamong ka magtin aramidam ti kayat mo. Dahil takot ti kayat ko kin ka bakit? Nalaka ka akasarsarita. Ngam no agsakit ka, awan ti bibiyang ko. Sana siya ti pagparikutam, Anya kalaki di mo tin bakit? Sanak ngagsakit? Amangan kit di kunak no makatsamba kami ka ni Tata Milol. Anya ti matsambahan niyo? Ti grand prize mabidlang, tay pakita kin ka ti prueba nga damanin mamartag anangabak itilugan. Mabidlang Aging gaita? Namnamain niyo mat ang mga bak kayo? Anyat amo tayo ngay. Amangan no iso ti bumaknangan tayo bakit? Hindi ka madanagan. Numangabak kami, addan tubingay mo. Ay! Tsak amugan ka, Rolando! Hello, Nanang! Si kakadiday ta, pasita anak ka. Wan, Nanang! Nabati ni Rolando ti cellphone na. Sa dino ti ayan day ta arulan daw katrabeng. Jak amo, Nanang. Rimwan kat sana nagpakpakada. Anya,
Naumak mo tan amang bagbagakan kwa na. Iso abinaybay aklatan. Lakay mo tan. Amo nang ti husto kan saan. Anya kami nang ti basapul yun, nanang. Aga bruda ni Manang yu Silvia, kat awan kadwak dito'y balay. No okay laang kumakan ka, kat agnaedak kumapay di ta balay yaw. Agsakit akto, kit day no awan ti kadwak dito'y balay. Ay nawaw, okay lang kanyak nanang. Umay kayo lat na. Tapno makita yung matlaang ti aramidan ti anak yun, nanang. I-text yun no kaano, tapno amukmat. Imawag ni nanang itay awan kalakay. Oh, anya timbaga na. Agnaed ka no dito'y balay. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla di mo matkayat nga agnaed ni nanang mo dito'y balay. Ay, sana kasta bakit? Anya nga rod ngay. Awan matkat de. Hanggang hapay mat ngay manugot ka nga agnaed dito balay. Matuloy ka nung nga rod ti panagabrod ni Manang Silvia. Awan ti kadwa na ija balay. Uno, adda ka di pagbutbut nga, iso akas ta ti reaksyon mo. Ay, awan. Anya ko matipagbot nga ngay no bilang kat nanang ko na ita. Apay adi ka pa'y rumwar di ta, Rolando. Rumwar kan atag sa sango tayo amangan. Pumunang kayo namangan. Ay nawaw, umay kakit din. Bayam no di na kayat ti sumango anak ko. Umuna talatan. Mangan tumot ano mabising. O sige, ramanan niyo man no na imas matlang tinluto kapag sasangwan tayo, nanang. Ay na, kamaudyanan na. Maramanak manen ti luto ti kakayso na manugang ko. Adutin na po'y tayo, nanang. Mangan kay lataging gaakayat yo. Adda pa panak, Stella Abakait. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam si kami, dol. Iti ayan lang iti kumparik Kita ama, amangan no ayabang manan ni Rolando. Agbain kamot ka ni misis na. Saan nga iti ayan ni Rolando, ti papanak? Sigurado mo lang, tadamat laang ni nanang dadita. Lukas ta, adda ni Mariville manita. Wan, katidamag ko, di ta kanumatan nga agnaad. Aya, Aganad ka lang. Amangan no iso ti marana am di ta balayda. Istrikto day jay tapno am mumlaan. Nasapan samot manen ni Rolando iti gardinyo anak ko. Wan tamo na nga da kayo, nanang. Amangan kunak no nakaamiris muton. Saan tayo sigurado? Ngamin, saan mo't akas ta ideawan kayo pa'y dito'y balay? Day ta agbartag ti aramidan day di kanitatamidol. Inton mahang over, saanan at tumulong iti trabaho. Ha? Padasan na laang aramidan day takabayatan ti kaadak dito. Talaga ang makangag day tataw. Agin gagagat manen da kayo, nanang. Kabutang na kayo. Talaga nga istrikto ak no may papan iti kakastabanag anak ko. Ammo ni Rolando day ta. Tasipod pa'y ubing da kat istrikto akaw. Iso asika, agbalin ka mo ngamin nga istrikto. Tapno saan nga agpatangken nila kay mo. rumarak pa nanang. Kasangsangpet mo lang rumwar ka manan. Adala mapan ko sa lubsudan iti kumparik. Ijay, Di ta lang nanang. Di ta kabangi-bang nga barangay. siguradom lang nga agawid ka adagos. Uwan ka di kay madanagan. Agawid ak tumot la adagos. Sikabot gaya, Rolando. Ada ginatang ko pagsangwan tatatamidol. Ay, nawaw. Day ta ka, ti kayat ko ken ka. Naimbag ta na panunot mo ti imay. Talo alawas samit ta na santa nagsiyak. Siyak ko mati mapaniti ayan yaw. Ang nadamag kaw nga adda kano ni nanang mo ijay. Ada nga agpaiso tata. Ang impilit ko ti imay. Siyak ton ti makamong agrason ken kwa na. Ay, siyak ba ti makamong agrason ken ni nanam nga estila. Sige, rugyan ta nga rurun tag siya tata. Sige, tugaw ka ta, mangala ak iti pulutan ta. Rabeeng, ngam di pa'y laagawid da di Rolando. No sa di numan nga tan atin na panan na. Anya timbaga na kada kayo sakbay apim manaw, nanang.
Adda ka no salud-sudan na iti kumpare na. Sigurado ang nagdiretso iti ayang datatamidol, nanang. Anya? Mabiit lang ang tawagak ni Nanay Stella. Salud-sudat no adda ijay. Hello, Nanay Stella. Ay, naimbagarabiim na kaong. Adda manan ditaw nilakay mau. Kunak tumat. Dita tinapanan na. Itay pa'y alas 5 iti malam ngang sasyat da. Ay, pauwi ka din. Uray bagaan niyo nga agawidan. Saan tumat lang nagtungpal day tanana. Sige, agpakada akon. At least, amumi ka ni nanang adita tinagturungan na. Talaga nga ulbud day jay a tao ah. No siyak, nanang. Nairwama kun. Pauna yan. Masapul gayam manen ang madisiplina day jay a tao. Ay, naibusan ti pulutan ta, kami doon. Ay, sana pa-record na ito lang daw. Ano pa iti adobo ang nabate iti kusina. Ang mga makaungat ni Nana Estela, no, irwaryo amin. Ay, hapay ko mga agungat, katsak matikim mata. Tumatang talaga iti chichirya dita tersina tata. Ay, nawaw, sana amangan ko naknori kamanin na gusto mo lang. Ni tataman. Maray nakta, mangirwara kiti pulutan ta. Agawan nyo nga ron tara. Di ka pumampanaw ah. Uy, basta agawan nyo mat nga ron. Anya manantiar aramidam si kami daw. Naibaws ti pulutan bikan ni Rolanda o bakit? Kahit, Ay nawaw, mangirwarak manin ah. ay uunay ka nalaklakayan. Imbis abagbaga am ni Rolandaw. Saan mag, tasika ki di ti mangisungsong ken kwa na iti bisyaw. Awan pa nga raw ti swerte may bakit. Nalipatam ka day, ti mamarta ka na nga bak iti lugan. Kaya nakita tayo ti pisbak. Agingga ka di takit namnamaam ang mga bakkamay. Ayan, anyata mo kayo ngay. Ang mga numatsambaan mi magti 1 million iti arak agatangan may. O day, instant milyonaryo tabak. Ay na, midol aya. Di mo man amo ti lawlawatan. Mano abuti ti arak ti ininom yaw. Ngam aging gaita, awang pa'y pangabak yaw. Uray piso la kumano isaw. Ay, kontrol mamatangiwat mo bakit? Ang mga mangliro daw katagbutang ka. Nasaysaya at kit diya, tapno agawid batang. Imawag ni bakit na itay. Ay, oray pa agtawag na. No di na kaya ti agawid. At yung araw, marambilan da. Naimbaga bigat mo, pasita anak ko. Kastamat kada kayo, nanang. Ni Rolando ngay, saan pa'y anak ka rieng? Saan ang nagawid iti rabiin, nanang? Ay nawaw, naturog itinagiinumanda. Nalabit akastaan, nanang. Ang mga no nabartak damanan kani tatamidol. Ay talaga aday jay a tao. Tangken ulo nga rod, nanang. Agawid lang talaga pagsasawa. Dilagbain mo't kan ka nga asawa na. Ni Rolando pa'y ti kunayo, nanang. Awan ti baba inday jay kanya. Ay nawaw. Nasaya at magtanagawid kan loko. Ay, nawaw. Ada kayo mat gayang bitana na. Sa dinaw tinagturogam, itinagiinuman yung matlaang. Ay, wala na. Itayan tatatami tol. Saan mat siguro ada kas tiyagbartik na nang. Sa may sayang kami ti oportunidad. Oportunidad? Oy, di yung ka din nakita ti viral a post iti Facebook? Adda ka no nangabak iti lugan. Anyat amo tayo nga. Ang mga numatsambaan mi mo ti 1 million a premyo. Day tati paglaingam, ti agrason. Oportunidad mo't asasawam dita. Ala, agpalas ka ta sumurot ka kun bakit mo ijay garteng. Ni, aginanak pa imot anang. Andiyak ka ba lang tagtrabaho no kastilang. Kundi nung ka, inton ko hindi kag trabaho. Ay sana mabalinti kasla. Ala, agpalas ka ta sumurot ta kun bakit mo. Kadwaan ka.
Tama nga do sa bali man ti pagturungan. Amom nga do ti trabaho yo. Taarak pa'y lang, tinapan mo sinang sangaw. Ang gawaam ti magna, anya turasan. Jak ka ba lang tiyag trabaho, nana? Maululawak. Mumit gayam adi mo kabailan ti agtrabaho no adda ti hangover mo, agbartag ka pa'y lang. Kas ano nga ron mo kilata matumba ki jagat may tugtugak. Di awanan. Ay agulimag ka man dita, saan asyak tiras rasunam? Agawaam kit di ti magna, ta isupay ti maitulong takon bakit mo. Linanang mat. Talaga ka di nga awan asiyo kanyak. Nukas talang ti aramid mo, saanak amasyan kan ka. Kitaan nyo ni Rolando, nanang. Kasla ka kasi trabaho. Ay nawaw, apay kumaamasyan ka kun na. Marigatan pa yan na mangingato iti gabi yun, nanang. Ano san na? Asino nga min tinangibaga nga agbartag? Ibaglangan ata da kayo. At least, agbutang nila kay ko. No siyak lang, saan amabalinti kasta kanya? Saan ko ida pinadakkel nga irresponsable? Sa bagay matkit diya, nanang. Ni, Jack matin makita ti asawak, nanang. Ay nawaw, awan mo tinagpaysaw. Na, sa dino ngayon tinagturungan na. Ay, agure kayo. Isusamad dyan nakatugaw dyan po unti kayo. Ay nawaw, saan pa'y analpaster aramidan na ngam aginanaki din? Rolando! Umay ka man ditoy! Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti aginana, ha? Talaga jak ka ba lang tiyag trabaho itananang. Ay nawaw, agbartag ka sa kaagrason adi mo ka ba ti agtrabaho? Nanang. Pangasim saan asyak ti pagpungpung tutem Rolando? Ha? Gaputan na sing pa ni bakit mo? Kasta ter aramidam? Di nakot bukawan na kastaan, nanang. Nakaya ka. Oray lakay ka no kasta ti aramid mo. Disiplinaan ka talaga. Ha? Daytay nung ti amom. Hinto nagsakit ka, da kami mo lang ti kasay. Ay nawaw ka. Sana na maulit, nanang. Last day to yan. Promise. Agsak ka man ay Rolando. Paspay lang, tata. Ay nawaw. Itaban pa'y. Isardeng kon ti panagin inom ko. Saan tapay anang bakit ti 1 million? Jakon namnamaan na matsyambaan ta ti 1 million na premyo, tata. Ha? Jak kayat ti maungtan. Isungag sing-sing puta kon. Na kayo, isardeng yung mutan ti panagin inom nyo. Iti kasta, awan pagsakitan ti ulo ni Nana Estela. Ah, husto ni Nanang. No adday bagada, dumngeg tayo. Tano agsakit tayo, da tayo matlaang ti kaasi. Ay, nawaw! No bagbagaan da ka ti kapamilyam, dumngag ka. Agyaman ka pa'y kitdi. Taada ti pamilyam amang ilintag iti bidot nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yun ti kastoy anagbalinan ti balayo, nanang. No daduma, di mimot nga minon maasikaso kung tatangyaw. Anya ngay ti si Dayo. Saan kami pa'y anak kalutaw, anak kaw? No kasta, saan kay pa'y anangan? Saan pa'y nga road? Adamo ki didilata dita Katno alas 12 iti malam. Di mimot marik na tibisin may. Madamdaman to Ay na talaga akasapulan yung tibabaunan, nanang. Saanan, isupay kit di da itagas taos. Tapno adda agluto iti kaninyo, agdalos ken aglaba, kasaritak ni Manong Durong.
Dakkel mo't ket di ati sweldo na iti abroad. Kabailan na timang sweldo iti babaunin para kada kayo. Na, kunak man makan kan masida ti alame di ayan dananang kentatan. Awan mo't nga rod ti nagluto, dilata mo't ti adda ijay. Ay nawaw, anyang orti si danta. Ano sampay ti dilata ah? Ay, aday bagakan ka. Anya rita, Adda na panunot ko apagkwartaan. Ibagakan manong duro, tamangala iti katulong para kadananang kantatang. kasano nga ro da pagkwartaan da ita? Sigurado asyak ti pangipawitan ni manong iti sweldo ti katulong. No adda, di makibingay ta. Ayuban nga peso. Mayat da ita na panunot mo bakit? At daw itong binulan ta ano kasta lang. Nang runak at manulaangan ti ipaupaw ni manong nga allowance dananang kantatang. Awan matan ti makupit kuno kwa. Hello, Manong Duro. Ada ka ni masapul mo, ading ka o. Panagkunak kat masapul amang tangdan ka iti kadwa dananang kantatang iti balay. Bakit kan lakay dan? Sa anak mo't amabalin, taamumot nga ado ti pakakumikuman mi kan lakay ko. Sabay nasuro ka dwa tawan ti mauray sakbay malpas ti kontrata. Kasaritak ni Auntie Selma. Sigurado nga adda am muna amabalin at tangdanan. O sige, kasaritam to nga ron ni Auntie Selma. Ibagam to kanyak no kasano. Kasaritak ni Auntie, ngam sikat ti makaam mo iti ipasweldo tayo ah. Naimbagan ka, tawan pa'y mo ti pamilyam apaggastusam. Anya nga itim bagali manong, tiyaris bakit? Imanugot ka rin? Kapilitan ah. Manong nga tinagsaritaan nyo asweldo ti babaw ng tananang kantatan? Dayta ti dimi pa'y napagsaritaan. Ni manong to ti mangibaga no manong. Sinaludsod mo kung mga minitay tapno amutan no mano ti makupit ta. Siyempre, dakkel mo't ano ko ah. Nas ka na maamuan ta. Iti kasta, amutan no mano ti gunggunata. Di ka madanagan lakay. No may papan iti kakastabanag. Galante ni Manong Duro. Tadakkel ti sweldo na iji abroad. Kinawan pa'y pamilya na asuportaran na. Ay, sabagay. Husto ka iti dayta na ibagang bakal. Busy ka ka di, Auntie Selma? Ay wow, sika magayam day ta janes ka na kan makapagkigtok ka mait. Agtugaw ka. Anya ti masapul mo ay Kastoy ngamin, Auntie. Agsapsapol kami kan Manong Duro ti makadwa dananang kantatang. Tapno adda ko mati agluto, aglaba kan agdalos. Amangan no adda ti amamuyo, Auntie. Amangan no adda ti mairekomendayo. Ay kasi kalata gaminan na. Saan amabalin? Taado ti pakakumkumikuman mi kinilakay ko. Ibagayo ko man no adda ti amamuyo. Adda ni Nemia ka ruba may. No saan pa yan nakabirok iti pagtrabahuan na Mabalin ka di ama kasarita, Auntie? Awan di ta balay da ita. Nagpasintro itay. Kasaritak taw into nagawid. Sige, Auntie. Awagan nakto nga rod no kasano Auntie. Tapno amok ti ibagakin manong. Stay inti ka sa pulan mi Wen, siyak ti makamaw. Awagan kan tulaan nga inuan niya ti bagana. Nalpas ka din ti ar-aramid, Nemia nakkaong. Nalpasan anana. Ada ka di paramid yaw. Salud-sudek ko man, wawampay na biro ka mapagtrabawam. Agsapsapol nga binti ka anak iti tangdaanan dakait. Anya nga trabaho da itanana? Ay kakas iti sigod da trabaho ma. Kasapulan da kano ti aglotaw, aglaba, ken agdalaws para kadag iti dadakil da. Manungay ti binulan nana. Jak ab mo ha? Agam no bilang laang mayat ka kaday. Wan ano mayat ti sweldo nana? Apay kit din asaan? Maawagak nga ron ti kanakak. Salud-sudak no mano ti sweldo. Ibagak to kang ka. Sige nana, salud-sudan nyo matlangan no kaano amang rugiak, tapno mo. Mayat ni Nemia manong. Kinasarita ni Auntie Selma. Kaano amang rugay? Saludsudak ka no pa'y ano mano ti binulan. Tapno amuna manong. Oh, sige. 15,000 ti makabulan.
Di bale, day tala agluto, ang laba, kan agdalos, karamidan na. Saan mo bedridden, dananang kan tatang? O sige, ibagakan ko na manong. Ibagak matla ang amang rugiin ton umay abulan. Okay. Si kamatan ti makaam mo. Si kanto ti pangipaw itag iti sweldo na. Ta si kanton ti makaam mo amang tadkin kwa na, ha? Okay manong, agyaman akmanan. 7,000 kanula ang mati ka ba ilanda ni miyanak kaong. Okay lang kadigan ka. Ay, okay lang nana. Mayatan atay ta 7,000. Sigurado ka. Wow nana. Maanusan Ang mga numapanto titawan kat na yun to ni Manong Duraw. Ay, wala. Ibagak to no, agkita ka bimanda di ka nakak. Magluki ka nga rudan to no may alawas. Awan ti parikot na. Saan mat unay nga dayo ti balay da? Mabalin ko ti sumarungkar dito'y balay no mailiwak ka ni nanang ko. Ay, wala. Napigsa pa'y magkidi ni Mari Cecil. Siya may siya, ada akmat aka istorya na. Si kagayam, tinalada akatulungan mi dito'y balay. Ay, wala na. Siyak nga raw. Ala, tulungan kan ngagdalos. Ay, saan nana? Agi na na kay kitday, tapno saan kaya mabanog? Ay, ni tata, saan ka di pa yan nakariin? Saan pa'y? Aldawon, numakariing dayjay. Ha? Kasanungay ang mamigat kayo? Depende, ano anya nga oras amarik nami tibisin may. Ay, nawang, saan na mabalinti kasta nana? Amangan no day ta, ti pakaalaan nyo iti sakit yaw. Nairwamon ti bagi may. Itatad na ako nababaunan yaw. Mamitlaw iti may saldaw amangan kayaw. At dapay merienda yaw. Sayang dagiti groceries adiyo inlutluto. Nag-expire ti daduma. Si Mang Putput kaya man timpaw iti Manong Duraw. Wan, Ayan nga tibingay ka. ay nawang, makuuray ka kadimat, Andrew. Pag inanaanak pa'y mat na. Pasensyakan ba kayo? Excited at namin unay. Isaksak mo man kit di ti electric fan. Nakapudpudot launay mat. Uwan bakit? Mabit lang tayo saksak ka. Sige, rogyam nga rudan tagbilang. Nakasapulak mo itong tibingay ka. Kumusta kayo matan dito'y nanang? Nasaya at lata mo, tanak ka. Nadalos ti paraangan ha. Wan taadda ni Nimya. Imayak, taumay kayo sa rungkaran. Inyag kumatlaang ti abastuyo kan alawansyo. Agraman sweldo ni Nimya itaabulan. Itad kumatlaangan. Nimya! Umay ka pa'y! Apay ka din, nana. Adda ni Janice, iyag na ti sweldong para itaabulan. Nay, nagsapa mo't ti sweldok para itabulan manang Janice. Taimpaw itmat ni Manong Duro ang nasapsapa. Aha. Adti ti sweldom. Ano sampaywan? Ay, okay na ang manang. Manayunan to siguro no kwa. Makitan tong ano anya ti ibaga ni Manong. Naimbag man, tanalagip mo ti si Marungkar, Selma Kasinsen. Ay, wala. Kailaw kayo nga ben kasinsen. Ay, kumusta ba tanti ka sa adyo di daw eh? Nasaya at latamot, nang runa idiadda ni Nimya. Nasaya at mga rono kasta. Kumusta ba iti trabaho ni Nimya? No may papan iti day taabanag, awan ti maibagak, tatalagamot piman anaanos ni Nimya. Saan nga agtugaw, aging gaadi na maaramid aming ti maaramid dito'y balay. Nidurungay. Imbawag ka di ka na kayaw. Wan, imawag idi may ni Janice. Awan mo't nga min cellphone may. Makasarita mila ang nukastangada ni Janice dito'y balay. Kano saan abisi ni Manong na. Nuwapay mga binahadi kay gumatag iti cellphone niyaw. Di mi lang nga mo. Amangan ki, di no maperde. Babalin mo't amaadal. Kano-kano nga iti panagawid ni Duraw. Adda kanupay nasurok ang makatawon anabati iti kontrata na kasinsen. Di,
Matungpal nan, ti arapap na negosyo dito'y lugar tayo. Ah. Ay, asawa ki di kuma at ibirukan na kasinsing. Ay, wan nga agpaisaw. Manuti tawan na. Ngam, awan pa'y asawa na. Ay nawaw, nagmayatan ti kasti abiyag. Talaga naimbag ko ng tada ni Manong Duro. Ang kaano nga agawid ni Manong? Nasurok ka no pa'y ama katawan. O di nasurok ang makatawan lang na makalibrita. Awan ton ti pangalaan tay ti kwarta no agawid ni Manong mo. Agpanunot namanan itiwagas. Di talaang ayan. Sa bagay, nalaing kamutkit ding agpanunot. No kwarta ti saritaan. Talaga nalaingak amang ipamuspusan. Hello! Kumusta kayo, Nanti Selma? Ay, nasaya at lataka-anakan. Ay, sika nga'y. Kumusta ka mo't hindi tabalasyo tao? Kasi ti Apo, nasaya at tama, Nanti. Nanangay. Kumusta damat nga tan? Ay, nasaya at da. Nang runa pa'y katadda ni Nemya kadwada. Naibag ko na ba? Tauray 7,000 lang ti binulan ni Nemya kamaanusan na ti trabaho. 7,000? Husto ka di tinanggan ko, ante? Wine! Isumartit itatikabsat mo aswildo na. Ay nawaw, 15,000 ti budget ka, ante. Ah! Nukas ta! Kupkupitan na ro tikabsat mo tinaduma! Anya ti masapol mo, Manong Duro? Nagloko kan, Janice. Apay matati mo ito tiyos to asweldo ni Nemia. Masapsapan to pa'y nga agsusweldo. Masapsapa, ngam 7,000 lang ka no, matititid mo. Ha? At damat ititid ko a budget para kada kayo. Apay matpima, nakisayan nyo ti sweldo di tao. Amoy ba, narigat mo't lang ti trabaho na. Kwa ngamin, Manong. Di ka mo't gayang mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Pagraman sweldo ti babaunan, pag-interesan pa lang. Manipo dita, ni Auntie Selma ti pangipaw ita kiti sweldo ni Nemya. Agraman allowance na nanang. Ha? Ay, kwa Manong, ang palawagag. Manong! Manong! Ay, inidap ng ti cellphone na. Nakaungitin ni Manong kanyak lang kay. Anyang rot karamidon ta kay. Awanin saan datan apagtalkan ni Manong. Di awanan ti pangalaan tay ti kwarta ta. Awanan O sino nga ta tinangidanon ken kwa na? Dayta ti jak amo. Ngam adda kada na miyakin Auntie Selma. Awan mo't cellphone dananang kantatang. Ayun na yun. Manulang kinaramanan ta. Naduktalan dakit din nadagaws. Kasano nga rudan dayta. Masapol manan amakipurdiya ta. Jakon kayat ti mangloko ken Manong. Nang runa pa'y itata na duktalan na ti sikreto ta. Dakas taken kwa na ita. Ang mga nudi na tamutin ipawitan iti kwarta. Apay nga na pinaginteresa diyo at iswildo ni Nemya. Pangasim, Auntie Selma. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang. Sigurado amaong tanak. Amuda na! Anya? Imawag ni Manong Mau edi adaki sa balayaw. Kinasarita na dagiti dadakkelyaw. Ay nawang. Sikreto lang ang kumadayjay, Auntie. No apay mga minakas jay tinarami diyo iti asawam. Adala nga rudan ipaw-paw it ni Manong mo kada kayaw. Ulbudan nyo payakas ta. Di kay makuntintaw no niya ti adda. Awanan, Auntie. Saanan amang ipawit ni Manong kada kami? No da kayo lang ta kuman ti mga sikasaw kada giti dadakkelyaw. Di da kayo kumati mga la iti swildo ni Nemya. Ngam saan magtakasadot yaw. Ti kunam ket adaw ti pakakumikuman yaw. Ngam inuulbod magayam. Sana nasaya ti kastagalan yaw iti asawam. Agtrabaho kayaw no diyo kaya ti agbisain. Sana day talamang namnama kayaw iti libray. Ay, nawaw! Kwarta man wino saan ti saritaan, agbalin ka kuma a mapagtalkan.
makontento ka no anya ti kabaalanda nga itadken ka. Di ka agbalin nga ulbut ken rupat kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.